ikaze nanone kuri Kigali Real News ni ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri 2026 n'amakuru akomeye aturutse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba ari nayatuzanye kugira ngo mumenye uko situation imeze. Puwezeho yabaye puwezeho magingaya intare zikoze agashya coup de chapeau, ibyishimo bitewe nuko umugambi wa Kisekedi ukomeje kugenda uburizwamo. Prenedozis urugamba rurakomeye ndetse bivugwa yuko mu mujyi wa Uvira ibintu byabaye bindi uramenya uko byifashe. Nyuma ho gatoya turabajyana kuri tere aho turi bwakira umuroko informa atubwira uko byifashe mu mujyi wa Uvira, amakuru abashije kuvumbura ndetse anizewe yuko n'ubundi izi ngabo ziri kuva mu mujyi wa Uvira uko ziri gukoresha amayeri akomeye. Ni mu gihe kandi n'ubundi gahunda Kisekedi yari yapanze ndetse na bwana Neva bitabahiriye, kuko bari bateze ko iminsi 18 bari batanze hano ni ku itariki 18 yo gutanga agahenge bazabigaruriye umusozi wa Minembwe ndetse n'ibice byo kuri Prendezuzi, ndetse bavuga ko na Bukavu bazaba bayifashe. Side Kivu ikaba iri mu biganza byayo, bikaba bikomeje kubabera insobe. Ikaremi umutekano ni mukeya, bivugwa ko hari abasirikare batazwi bari guhungabanya umutekano ku kibuga cy'indege. Ibi byose biri kuba n'ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kubamo ibibazo bikomeye. Sahi rero ni munyemerere nze mbajyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mumenye uko byifashe. Warakerewe wewe ubana natwe, niba utarakora subscribe reka ngushimire wewe wahisemo kubana natwe, ariko dukeneye like kugira ngo tubone recommendation kugira ngo natwe tugaragare, kugira ngo natwe dutere imbere. Urukundo ni ruganze, urukundo ni rwogere, ariko nihanganisha abatameze neza, ndi kuvuga abarwayi ndetse n'abari mu bihe bibi bigoye by'intambara. Reka rero n'abatsindiye turebere hamwe ibikomeje kwibazwa n'abatari bakeya kugeza ubu, aho bari kuvuga ko n'ubundi nyuma y'ifatwa rya Prince rikomeje kugenda ariko hakorwa inkubiri zikomeye, aho bivugwa ko n'ubundi bigiye kuba ikibazo ku rwego rwo hejuru. Ku murongo wa telefone reka twakire bwana Bizima turebe aduhe idanido ndetse atubwire uko situation imeze, turebere uko gahunda zifashe ndetse turebe n'icyo ari gutangaza muri bino bice n'ubundi bya Uvira. Bivugwa ko umujyi wa Uvira ukomeje kuba isibaniro ndetse amagingaya akaba bikomeje kugenda bigaragara ko bitari buze koroha, bitewe n'uko harimo kubeshya cyane yuko izi ngabo zavuye mu mujyi wa Uvira nyamara zitigeze ziwuvamo, bigaragaza ko n'ubundi harimo kubeshya ku rwego rwo hejuru. Ubona yuko n'ubundi hari agatego bashaka gukina izi ngabo za AFC kugira ngo zirohe muri uno mujyi, babe bazikorera coup d'etat yo kuba babamerera nabi. Bwana Bizima wiriwe ute kuri iki cyamunsi cyo kuri uyu wa mbere? Kubitubangura utubwire uko situation zifashe muri ibyo bice. Muri ibi bice ikibavugwa cyane nuko bigaragara yuko abasirikare basa naho bari kuvamo benshi ndetse n'ibikoresho byabo, ariko ukabona ko harimo ikintu gisa naho ari ukubeshya, ubona ko bagenda bambaye impuzankano ariko bakagaruka bambaye imyenda isanzwe, ubona ko ari uburyo bwo kwifotoza bagaragaza ko niba uvuyemo, ariko ukabona ko atari ko bimeze, hari ikibyishe inyuma yuko bashaka kuva muri uyu mujyi bigeruye. None wowe wabibwiwe n'iki bwana Bizima? Urimo benshi cyane kandi tuvugana amasaha yari yose, haba kuri telefone ndetse hari n'ababasha kugeramo bakagaruka mu bice imerereyemo, ariko ni ikintu kimaze kugaragara kuko abenshi baba banabazi. Urabona ko kubona umuntu agiye yambaye imyenda y'akazi mu kanya ukamubona yambaye isanzwe kandi yagarutse mu mujyi yaravuyemo, bizwi ko bari kujya mu duce dushobora kuba ari ukwimurirwamo ntibagaruke, ariko urumva ko nta makuru abaturage baba bafite cyane kandi bamaze kumenyera ibintu
intambara aha ngaha nta muturage wabo uba woroshye wayoberwa ikintu nk'icyo. Bwana Bizima, bihagaze bite ku mirongo y'imbere y'urugamba ko mu Minembwe bivugwa ko ingabo zihanganye na leta y'Kinshasa arizo AFC zimaze gukora akazi katoroshye mu biriya bice bya Pwezeho? Yego, biranagaragara cyane ko imirwano iriyo na n'ubu ngubu, ariko Pwezero n'ubundi iracyagenzurwa nayo 23 ndetse na Twirwaneho, ariko ni agace gaherereyemo imirwano ubona ko bari kuraswa bagakubitwa bishoboka kuri kote ya FARDC, ariko ntibave ku izima. Kandi hari umusada ugaragara ko hari ingabo zirimo zituruka mu nce za Baraka zerekezayo cyane ku bwinshi kubera imirwano ihari. Kandi bakunzi bacu muratwihanganira ku murongo wa telefone biranze, ubwo ni ikibazo cya network. Biramutse bidukundiye hari igihe n'ubundi twaza kongera tukamuhamagara tukamubaza uko byifashe. Reka turebe rero impamvu nyamukuru ibi bintu bikomeje kuba bibi nyuma y'uko agahenge gatanzwe. Biravugwa ko n'ubundi ari umugambi ukomeye Bwana Tshisekedi yari yapanze na General Neva wo kuba byibuza bakwiha iriya minsi yo kugira ngo babe bakuyemo ibice by'ingenzi, akaba ari nayo mpamvu imirwano ikomeje kwiyongera. Ubwo n'ubundi duce tw'ingenzi bari batanze bavugaga ko bashaka gukuramo iriya ho plateau. Ari agace ni agace keza k'imirwanire, aho twakagereranya n'agace ka Sake muri Nord Kivu. Abazi imirwano yo muri Nord Kivu, Sake yari yabaye isibaniro, ndetse murabyibuka neza ko mu gutanga agahenge byabayeho bagatanga n'ubundi bagatanga ibice bari bafashe, murabyibuka umujyi wa Goma ndetse na Masisi, ariko Sake ikasa nkaho iba isibaniro bakayihorera. Ibyo ngibyo byabahaye imbaraga nyuma y'uko agahenge kananiranye ko bahita bigarurira ibyo bice byose bitabagoye. Ni nayo mpamvu FARDC nayo yari yashatse kubakura muri Noho Plateau, ariko bibaye ibibazo ku rwego rwo hejuru, ubona yuko bitigeze bibahira. Gahunda no kwikubitiro bari bafite n'ubundi bari bafite ko n'ubundi bakora Noho Plateau yo mu Minembwe, ndetse byanababera byiza bagakuramo ino Plaine de Ruzizi, kuko Plaine de Ruzizi ubwoba ni bwose, urwikango ni rwose, kuko leta y'u Burundi isaha ku isaha iramutse ikoze amakosa yahura n'uruva gusenya, bitewe n'uko mwagiye mubibona mu ntambara yabanje n'ubundi yuko habayeho irasa rikomeye ryaturukaga mu Burundi, ndetse biza no kubaho na M23 kubasubizaho gakeya, ariko ubona yuko byakururiye Neva ubwoba bwinshi. Imaginga rero bikaba bigaragara ko Neva atakongera gukora ikosa, ariko urumva ko ikikuba cyacitse nyuma y'uko habaye irasana rikomeye nyuma yo gusohoka mu mujyi wa Uvira, ariko by'amanyenga cyangwa by'amanyanga, aho bivugwa ko n'ubundi habaye imirwano muri kano gace ka Kiribani, ibirometero bike uvuye mu mujyi wa Uvira, ndetse ubona yuko bitari buze koroha, ndetse habayeho n'irasana rikomeye, hakaba haraswa n'Ibujumba. Urumva ko habaye imirwano ikomeye. Ni mu gihe kandi mu Minembwe nk'uko yarakomeje atubwira Bwana Bizima uherereye muri biriya bice, naho imirwano ikomeye, ariko biravugwa ko ndetse bikanemezwa ko AFC na MRDP Twirwaneho bari gukora akazi katoroshye. Ubu maginga ya AFC imaze kumenyera kiriya gisagara cyo muri biriya bice, bivugwa ko bari gukora akazi katoroshye, bari kwambura intwaro korasiyo bahanganye nayo ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe kandi byose biri kuba ingabo zikomeje kwirunda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho n'izangura zamaze kugera muri biriya bice. Urumva ko n'iz'Abafaransa zaje, urumva ko n'ubundi imisada yagiye iboneka. Ese Abafaransa koko barashaka kugira ku ntego bari bihaye yuko bakongera kugarura amacakubiri muri bice bafatanije n'Ababiligi? Urabona ko ari cyo kigitumba, kandi ku ikubitiro warabonye ko ubwicanyi bwabereye mu Minembwe bugaragaza ikimenyetso ntakuka, ndetse ikimenyetso simusiga cyo kuba n'ubundi bafite gahunda yo kuba bakora iyo gahunda yironda moko, kandi ku ikubitiro byaragaragaye. Ikindi kandi bakaba bashaka kuba bashoza intambara muri ibi bice n'ubundi by'akarere k'ibiyaga bigari, bitewe n'uko nta kindi bakora, n'ubundi nta cyiza bigeze bakora muri ibi bice, aho Ababiligi n'ubundi
aya makimbirane yose ari kuboneka muri ibi bice ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi asa nkaho asunikwa n'igihugu cy'Ububiligi, ariko bakaba inshuti z'akadasohoka k'Abafaransa. Usubiye ku mateka ho gake uzi ko Ababiligi aribo bakoroneje bino bice, ariko baza kubiha Ubufaransa, ndetse ubugome bukomeye bw'indengakamere basa nkaho ari murumuna na mukuru bagiye bagaragaza mu gukoronezwa. Murabizi neza wenda kubiza amateka cyangwa bataragize, wenda twasobanuriraho gake. Ibihugu byagiye bikoronezwa n'Ubwongereza, babonye ko mu iterambere, turebye za Kenya, turebye za Uganda, bari mu iterambere rikomeye cyane, education yaragutse, ndetse ubona yuko bafite improve zikomeye. Ariko ibihugu byakoronejwe n'Ababiligi ndetse bagasimburwa n'aba Bafaransa, habayeho ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru. Akaba ari nayo bikomeje gukurikirana ibi bihugu. Bakunzi bacu, ni update zari zituzanye kugira ngo menye uko situation zimeze magingo aya. N'ubundi update nakagaruka, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere. Ariko nyamuna ntibibagirwe gukora like ndetse unasharinge, natwe tuzamuke dutere imbere. Reka tubifuriza amahoro y'Imana, mwe mwahisemo kubana natwe, kandi namwe bashyashya turabakiriye, tubahaye ikaze. Tubane muri updates zigenda zicaho zifite amakuru yizewe. Imana ikomeze ibane namwe. Ciao.